Emva kwehora leshumi singena sasiyanyuka manje siya eShilo. Sinyukela entabeni engcwele, sinyukela eShilo, sinyuka nako konke kwethu, sinyuka nokuhluleka kwethu, sinyuka nokubonga kwethu, sinyuka nokucela kwethu, sinyuka nomnikelo wethu, sinyuka naso zonke izicelo zethu, siyobubula, siyokhala njengoHana entabeni eShilo. Siyazi ukuthi impendulo ikhona. Angihambi ke ngedwa namhlanje. Ukhona uApostle Wele Ramabosh esisoba naye namhlanje. Bingelela ncekukazi yenkosi, bajabula abalaleli bezwa ukuthi ukhona namhlanje. Angithathe leli thuba ngezandla ezimhlophe ngibingelele kuwe Ndlovukazi mphathi walomphongolo kaJehova eShilo egameni lika Jesu. Ibingelele lonke ibandla lonke likaNkulunkulu lalalele khona egameni kaJesu, abalaleli bothi bonke yakusabalela khona umsebenzi wethu ingudlungudlu Khosi FM ekseni. Ngithi ukuthula makube kini egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Hallelujah, amen. Siqala ngomkhuleko, babekile izicelo zabo abalaleli, bakhulumile ngokugula, bakhulumile ngokugula ongaqondakali. Kukhona othuyo onqunywa umlenze kusasa, kukhona imndeni ethi akuzwana, khona okhala ngezitha. Kuningi abanye abakwazi ukuphimisela ngenxa yamahloni nokusaba ukuthi izwe lizothini, kodwa sifuna ukuqoqa zonke lezo izicelo, sifuna ukuqoqa konke lokho kulila kwabo sikise kuNkulunkulu wethu ngomthandazo, ngoba siyazi ukuthi uJehova wethu uyalalela bese yaphendula umkhuleko. Sithathe ncekazi kaJehova usithulele izicelo zethu nezinswelo zethu nokubonga kwethu kuNkulunkulu ophilayo. Hallelujah. Sizothandaza njengamanje sisho ukuthi bakhala endaweni eright, bakhala eShilo la kuguquka khona izimo, bafika emhlabathini ovundileyo. uNkulunkulu uyalalela phinda phendula imkhuleko yabo. uJehova uyezwa, uJehova uyabonelela. Sinofakazi obujulile ukuthi uHana wayeShilo njalo akazange ashintshe, akazange abala ukuthi ukhuphuke how many times. Injongo nje into ayoyikhulekela wayithola khona eShilo. So iShilo indawo enama 5 letters. 5 letters isho ukuthi the divine favor kaNkulunkulu. Sizothandazela lezi zimo ngizokutshela ukuthi alikho ihlane elingashintshi umuke waletha eShilo, ngoba eShilo awuthuliswa eShilo. eShilo ila uhlangana khona isimo sihlangane nenkazimulo kaNkulunkulu. eShilo ila kwenzakala khona ummangaliso kaNkulunkulu. Siyathandaza namhlanje ekseni mo odosi khapha alusi yabo odasa moyo ongcwele ekseni siphambi kuwe egameni likaKristu Jesu inkosi yethu nenqaba yethu. Ingakho moyo ongcwele size ekseni ngoba sinikeziwe leli gama elingaphezulu kwamagama athophala kahle dola yaguqa athi kanjalo nezilimi ziyavuma. uNkulunkulu yasingenela kanye endaweni engcwele kwadabuka isihlenqo sethempeli. Maba onamandla wonke wathi zanini kimi nina nonke nikhatheleyo enensindwayo, uthi wena Jesu awuzosiphumuza. Mabo satha ketha ina utha laba bosika thina baba make sahlangana enkazimulweni yakho Jesu sabiza leli gama siphuma nomhlabalelo. Wathi namhla Nkosi siyamangala uma sibheke emuva sithi ukuba bewungekho, ukuba bewungasithwalanga, yonke into esehlelayo sibike emazulwini, ngoba amazulu uniyadasa ethaphala bokhosaya. Nansi imindeni uNkulunkulu ethayizwani ethi kunesimo mbadalo bosaya mule bebezikha udabhaya bosa. Wena ubambu Adamu ensimini yase-Edeni, wambamba wambusisa noEva ngululwini basatha mbeka dosha uphemba umndeni, wenza umndeni. uNkulunkulu ongcwele, ngaphandle komndeni awukho umphakathi, ngaphandle komphakathi alikho ibandla lakho. Ingakho size kusani sithi uNkulunkulu wethu mdala kulesi simo ukuthula, dala ukunqoba, dala intokozo. Wena ongehluleki eksena bangasabazi eksani uNkulunkulu waqhumisa imithombo ehlayo
kusathane siyathandaza egameni likaJesu Kristu waseNazaretha othani ucela iqanda ngininikeza ufezela baba wethu namandla wonke othi yenzani icelo zenu ukuba zaziwe inkosi kanjalo nabakhulayo baba satha ndekhadoshi yababanda wena ufica indoda enamalikhiyoni seyizayahlala ebathuneni yaboshwa ngamaketango kodwa kwadabula wena nkulunkulu washintsha isimo wena ufica uBhathime wengabone wakhala wathi indodana kaDavide awukuba ngibone wathi ngemvimbo yakho thina siphilisiwe baba lokhu kuyifa elaba kukhonzayo yonke imoya yasifo imoya yohlangothi ehlaselayo siyamelana nayo esikuKristu sikhuluma ukuphila othuzile ukuba sibe nakho ukuchichime baba bosanta Dephala bahinda elabozika uyalalelwa noma isimo singavumi ukulalela wena nkulunkulu ngesinye isikhathi kubiza ukuphila kwethu nangothi ngivukelwa izitha angisazi ngenze njani nkulunkulu wethu onamandla wonke ngiyathandaza ekuseni kwelihle igama lomfelo wethu uJesu wena nkulunkulu uke wacika iqamehlo uNebukadnezari wathi angifaka ngayini amadoda amathathu ngase ngibona naleya sine leya sini ngunkulunkulu uqobo lwakhe ekuseni baba memphatha amandla uvikela mulwele elotha yabosa ethaphathe kestosha sihlakazeke ngendlela ezisikhombisa ethobosaya asonje ngoDanyeli athi inkosi yehlile yabamba imlomo yengonyama awuzange angenza lutho ethathaphathe ketosha moya unamandla siyathandaza kuseni nkulunkulu ophilileyo uliba yathabaleka bosa bathi badinga ama-breakthroughs nkulunkulu wethu onamandla wonke owesifazane uke wahlangana nomphetho wenkulunkulu it's been 12 long years umopho umhlasele esekuzame konke kodwa weza ngasemuva nasekusheni nkulunkulu siza nalemindeni ethi silindele unkulunkulu aguqula imeko yethu ekuseni siza nalemindeni ethi Jesu sikhumbule siza nalemindeni ethi baba sibusise ngobusiso lakho siza nalemindeni mabo tapaya lapha desha bobonda mabo bosika wena babu ngcwele ushintsha amanzi asemara wawenza phuzeka babu hlephula izinkwa wabheka phezulu wazibusisa wayidedela ezandleni zabafundi yenze njalo kulemndeni yenze njalo base basho njengoDavide bathi ngakhala kuJehova uJehova wangishwa wayikhothamsela kimi wangonyula banyule ke nkulunkulu bathola imisebenzi banyule bathola impumelelo isibusiso sikaJehova siyacebisa kasenezela usizi thatha inkazimulo ingeyakho kuseni lesesimo nalesesimo siphambi kwakho nkulunkulu othi akukho kumahlulayo uJehova othi ngibize ngosuku lenhlupheko mina Jehova ngiyakuzwa othi ngiyakubonisa izinto ezinkulu thatha indawo yakho nakuleli yahlane wena Jehova akakahluleki mahluleka abantu kodwa wena ukhona mahluleka imali kodwa wena ukhona mahluleka usizo lwabantu athi uDavid usizo lwami luvela enkosini ayenzile izulu nomhlaba siyathandaza ekuseni moya weqiniso wipha thatha indawo yakhe ekuseni ngoKristu Jesu inkosi yethu. Thank you Lord. Hallelujah. Oh, ngimbonile ngitshele konke. Siyabonga umkhuleko. Babusiseka abangcwele emakhaya bezwe ngathi imthwalo iyasunga. Umpostoli kaJehova uthi kumina namhlanje sizokhumbuza abalaleli angibatshele nje babe bevula amabhayibheli abo uMateyu 4 kusukela kuvesi lokuqala kuya kwelesine vula ke lapha ekhaya uMateyu 4
kusukela kwivesi lokuqala kuya kwalesine uthi namhlanje ngizothi ngisho ungaxakeka kangakanani hey ungalithatha usizo lesitha ungalithatha usizo likasathane noma ungaxakeka kangakanani noma ingakushuka kangakanani kodwa hayi isitha ungasabeli masibiza igama lakho kunjalo haleluya ulahadaya uyabona mambokazi inkinga zikhona inkinga zohleze zikhona yabona mawufunda isihloko salendaba esoyifunda ithi ukulingwa kukaJesu sewuyabona ke lapho ukuthi bese uJesu makunjene emthini omanzi kuba njani komileyo kusho ukuthi uma usaphila nje inkinga is part of the package kahle kahle lento akwenza ukuthi ube nenkinga iconfirm ukuthi uyaphila mhla wahlukana nenkinga uyobe sewusemathuneni sabhala sathi rest in peace abasemathuneni ngisho befe bankrupt abakhathazeke ngalutho abasemathuneni ngisho bebulawa icancer abakhathazeke ngalutho akolutho emathuneni but as long as you are still alive there is something that will persecute you kona into ezokuhlupha kona ngahlushwa nje usize wesicathulo ewuthengile zanele umlingana kodwa athi masigqoka sithi icathulo kose ngivuleke kuyikhane ngikunikeza ukuthula umbuzo uthi awusiyeki ngani athe semali yami into engenza ngisigqoke siyozunyawo lami lisivule kuneyihlupheko ongena kuzona kuneyilingo ongena kuzona kanti uNkulunkulu nje uvula indlela kukhona indawo la kisa khona ngizothi mina kuseni noma ngabe ulingwe kangakanani ungayithathi isolution evela kusathane ungcono uhlale noJesu kunokuhlala ephalesi ngenxa yamadimoni ngoba ngamzukwana ukhokha uyokhala umaye yakhokhwa isolution evela esitheni usathane uyabhenka ngamzukwana ezoqoqa uqoqa ngisho into abengezona ezakhe ake siyazwini kaNkulunkulu Matthew chapter 4 verse number 1 uJesu khona walingwa ngumoya ongcwele ehlane igama elithi ihlane ulibambe ngoba ilocation abantu abaningi abangafuni ukuya kuyona abantu abaningi abafisa ukuyiavoid kodwa uJesu wahola lo moya ehlane hayi ukuthi ayobusiswa kodwa ukuthi alingwe kusho ukuthi kunezilingo ezidedelwayo emazulwini kanti uNkulunkulu ufuna ukuzokubona ukuthi uyakwazi ukukhetha kahle emhlabeni lithi iBhayibheli maseqeda u40 days of fasting and prayer walamba wasesathane eqhamuka kulo mzuzu wathi guqula lamatshe uwenze isinkwa ngiyavuma uJesu wayilambile kodwa isolution ivela kusathane akakwazi usathane ukuhlasela isinoma kanjani qala yabona ukuthi ulingiwe abona ukuthi siyini isidingo sakho abese sirepha kahle ezenaso kanti isolution evela kusathane ikufaka deeper enkingeni elithi iBhayibheli mayenkhulula nyoba ngabakhululekile impela izothi mina mamzanana namhlanje kuseni angiphiki ukuthi silingiwe angiphiki ukuthi ushayekile kodwa kona ukulinga ukufaka enkingeni kodwa ufakwe enkingeni ukuthi amasolution owathathayo amasolution owathatha kusathane ike yavela intombazane yathi laba amadoda kaNkulunkulu wasweni akhuluma indaba zaphezulu mase namadoda enga-entertainwa ukuthi lo lento ayishoyo i-right kodwa bheka umoya ekhuluma ngawo yayisithi therefore siyayirejecta lento ngizotshela umuntu ukuthi ake ube sihlupheki ake uthi usekulingweni kodwa kube khona amasolution owanqabayo ngoba wazile ukuzokhipha kodwa azoqindezela anama-condition uyothi noma sewu-right sathana kumbuse ukuthi ulala ukhona kungenxa yami ngoba wasaba ukuseva ehlano ofakwe kulona kosana bahinda kungcono ngihlale noJesu ehlane kunokuhlala nosathane ephalesi ngishawa ama-air conditioner ngoba ngamzukwane mayisengikhumbuzisa terms and conditions applies sinenkinga emhlabeni ukuthi abantu bafuna noma ikuphi isolution athi uNkulunkulu uyazi ngilingiwe uyazi simakade kade ngikulindile uyazi kade ngithandaza it's been 7 years kodwa uyaqinisekisa uNkulunkulu ukuthi uyakhiphana ehlane
uyaqinisekisa uNkulunkulu ukuthi isolution ukuJesu, impendulo isemthandazweni, impendulo isekumlindeni uNkulunkulu, impendulo ayikho esitheni sethu, isezwini likaJehova. And uSathane yakwazi ukuyigqokisa impendulo yakhe ayiphuthume, ayihlobise, uze emthandazweni, uze uyonikela, kanti unikelela impendulo evele esithele. Uthi omunye umpostoli ngiyakuzwa uyashumayela, phawu ngihlukanisa kanjani ngoba mina ngisenkingeni ukuthi le mpendulo ivela kuSathane. Uhlukanisa ngoba uSathane mengabe efika akakwazi uqamba into entsha, kodwa unyenyeza lekhona. Lithi iBhayibheli akafikanga nezinkwa kodwa ufike namatshe. Wayesetshela uJesu wathi Jesu aguqule abe yisinkwa. Ekusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi kube benempendulo ubezofika nayiphelele. The fact ukuthi ayiphelele kusho ukuthi vele esitheni. Mamasha kela bahondaya ngothandaza nawe kuseni. Ibheke amasolution owaphethe. Ukhala kudlula inkingo okade unazo. Uthwale kanzima kudlula isimo okade unaso. Ibheke lento ukuthi wanele wayamkela kwaguquka impilo yakho yakomoya. Ibheke lento ukuthi wanele wayamkela wahlehla ebukhoneni bukaNkulunkulu. Ethamando shala ilaba kongelula kana uphenini ekhuluma naye imihla ngamalanga, but waye understand into yodwa ukuthi usizo lwami alukho entabeni, alukho kulamagama, kodwa likuJehova. Phakamisa amehlo akho namhlanje. Bafikile abantu namasolution. Uyezwa na umuthi uyayenza, uthi kodwa lento ngeke akusiyona lena. Sewenziwa ipressure yokuthi inkinga kade iqindezele. Ngizothi namhlanje bhekani kuJesu engumholi, athi nophiwa amandla nguye. Isolution isezwini njengalomqambi manga efika kulinge athapune ezwini, kanjalo nesolution yenkinga yakho isezwini athohlabelelayo liyabasebenzela abalikholwayo. Ekseni ngiyayivuma inkinga yakho, kodwa ngimvuma kakhulu uJesu othi akukho okungahlulayo mina uNkulunkulu. Ake uyilethe kuye namhlanje, akuyidlale kuye, akuze nayo. Uthi uNkulunkulu mesekhona kuyezwakala, kuguquka izimo seminyaka. Noma ngabe besu discourage, noma ngabe ubusuthi ngiyahlehla, noma ngabe ubusuthi ngikhathele, kodwa ngizokuncenga namhlanje, ngizokuncenga namhlanje. Isolution evela kuSathane, inkinga the double portion, kodwa isolution evela kuJesu uzukuthula, uzukwenama. Athi uDaniel noma ubengangasikhulula ilabasaya bathi bokwazeka mobabosatha asimkhonzela ukuthi aphendule, kodwa noma ethule, kodwa impendulo ikhona. Ilamanda kadosha zolololobosa, lindela uJehova, inhliziyo yakhe iqine, imisibindi. Sanibonane kuseni. Solution evela kwesitheni sethu iyagijima, iyaphuthuma, ivela manje, kodwa ke uyithathe uyayendlala kusibakade. Uthi moyingcwele ngisize Nkosi, ngisize mdala kuneyinsuku. Uthi Jesu kuyaphoqa uba ngiyithathe, kodwa khona into ethi angizoyitshela wena Baba, ithi angizoveza emazulwini, ithi angizokwazisa amazulu noma indlela iyinde noma inohlupho, kodwa xa inawe Nkosi yami inabhadaya mokosinta. Siyathandaza kuseni, ukhona moyingcwele, ukhona moya weqiniso, uyathulisa isiphepho. Abafundi bakuvusa, abazamanga ngokwabo, kodwa bathi Rabi ulele isiphepho kangaka, wasithulisa uNkulunkulu. Nalesiya singangawe, nalenkinga ingangawe, bayabuyela kuwe bekhala bathi sesizame konke, kodwa siyendlini kaNkulunkulu namhlanje ngoba isolution ephelele isenkosini. Ethi impendulo yolimi ivela kuJehova. Siyabonga Baba ukuthi uyaphendula, siyabonga Baba ukuthi uyeswa, siyabonga Baba ukuthi uyehla. Wayesedelile uIsrael 400 years, wabonakala
okwethayo wathi Moses adamaya ngikuzwile ukhala kwabo awungehlile ukubakhulula uyehla weJehova yehlela kulemeko yehla sani ngegama lika Kristu Jesu uNkulunkulu wethu omiyonjalo. Thank you Lord. Yo siyabonga moya ngcwele siyabonga ekseni uthi mpostoli kuyakhokhwa uma ngabe uke wathatha isolution evela isitheni uthi siyanenezela okubi sicindezela kakhulu uqaphelisa abazalwane ukuthi lempendulo evela ishesha mawusenkingeni yiqaphelisisa ithathu yoyethula kuJehova kuqala injalo ngoba uJesu uphendulile utheni mangabe ephendula uJesu kusathana uthe ngelinge ulotshiwe kusho ukuthi naleyo nkinga yakhe ilotshiwe impendulo isezulu naleyo pain yakho ilotshiwe kulotshiwe uma sisesimweni ungavuma isimo sikuthathela inqumo ngoba isimo masike sakuthathela inqumo awuphindi uphume kuleyo nkinga kunabantu abangalali njengamanje ngoba bavuma isimo sabathathela inqumo kanti phakama ume ngeenyawo uthi lalela sathane kulotshiwe kusezwini ukhiphela usathane iCV kaNkulunkulu uthi lalela kwakuyihlane wafika emhlabeni kumnyama kuhudwa phezkodwa yakhuluma indoda yathi akube khona ukukhanya lithi iBhayibheli kwakhanya umnyama abuzange bazungeza noma benze njani wavele kwanyama uthi lalela wesathane uIsrael utheme ekhishwa wahlangana nolwandle olubomvu waphakamisa induku kaMoses lahlukana phakathi ulwandle olubomvu mabebheke emuva bayibona izitha zabo ingena kodwa lithi iBhayibheli wathi batshelelana ukuthi bakhalelani batshele baqhubeke bahambe wanyathela uIsrael emhlabathini omileyo nesitha sanyathela kodwa uIsrael ophumela ngaphesheya isitha sambozwa ngayo lama ngithi lo nhlupheko okuyona uNkulunkulu uzoyiguqula amboze ngayo isitha sakho kuleyo ndawo wena lalela izwi lakhe athi ukulalela wona ngesinye isikhathi kubiza ukuphila kwethu kodwa uyalalelwa. Glory to Jesus. Oh siyabonga kakhulu umpostoli wethu siyambonga uNkulunkulu ngawe akukhulise akuphe amandla amasha umpostoli uWele Ramabosh kuyena namhlanje kade sipha izwi likaNkulunkulu uthi noma ngabe kuthiwa usuxakeke kangakanani ungayithathi impendulo ungayithathi isolution ungayithathi evela kwisitha evela kusathane tshela abalaleli ukuthi uma ngabe befisa ukuthi bakumeme ngelinye ilanga bakutholaphi kumbe bakhonze nawe bakutholaphi. Hallelujah. Apostle Wele Ramabosh siyatholakala endaweni yasezimbokodweni an area that is between uMasikhutha neSiphingo wehlela yakhe stopini sethi number 5 auditorium isikhona lapho 9 to 12 every Sunday. Number lo zami ziyatholakala uthi 083 685 4588 asiphinde dali 083 685 4588 uma ufuna umpostoli Wele Ramabosh all social media networks siyatholakala khona ungena nje uthi Ramabosh Wele uzofica nje lo nkosikazi ethandazayo ekholelwayo ethanda uJesu sidla indaba zombuso baphila abantu hayi haleluya ngithe ngizokulanda ngelinye ilanga size kuhambo umbuzo wokuqala nje kuyobe kuthi ubani uWele Ramabosh. Hayi Nkosiyami lalela othi ke ngikukhiphe nje kumoya ngikubuyisele ezweni ngiyobe ngibuza ukuthi isithakazelo saka Ramabosh sithini voda hasina usiyamabusa ena mandaya wenzani uganga hayibo my Jesus sabazwile udabasika uthi mbehendula busaya uzebela basikhodaya emazulwini kwahlalwa phansi kwahlela kwaqitshwa futhi Jesus siyabonga ncike ulungile.